Shalom, selamat pagi, Bapak Inang Nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita, ligapan si ganupari batta bani sogoton, martonggo hita. Terima kasih puji-pujian mai sombah konur nami hubamu Tuhan. Ibagas salam lamon ni holong muna tarasulur ini poi ham hanami bani ponrang sogoton. Asepaima ipukah kanami pergulukan nami. Makorjaon horja nami si ganupari. Torangi hamur apa pikiran nami marhite hatamu. Ase ibagas sinal sal sondang ni hapi toron ni hatamu hanami tongon. Mandalani kuluh nami sa ganjang ni arion. Amen. Bapenang kurian nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijapen na siyam marianan bani panurang sogoton na bui isi sehanami. Mariterigapan si ganupari bani panurang sogoton. Hatani ne bata nagabirigapan si ganupari bata sadarion Selasa tanggal 14 Desember 2020 sada. Aima tersurat bani buku Maleaki tolu ayat sada nama katahon sonon. Tonggorma suruhonku ma suruhanku. Asi ipasirsir dalan ilobehu. Jadi sopong maroh Tuhan na pinindakan ni maay. Marayak rumah ni. Suruhan ni perpadanan na hinasi holhon ni maay. Tonggor ma naroh ma iya. Nini Zahoba Zeba. Totu malas do uhur tabani panorang sogoton tene bapainam. Boy hita ibagas na jorgit. Oras-oras puho. Bani sogoton haganu panai totu ya si holhon uhurta jana iha tarima kasih kon uhurta alani pakasomanion pakon panramotion ni nebata totu lobi sonai mahumani pangarapanta ibagas saganjang nyarion terlobi ma bani minggu-minggu adventa na popatkon ibagas mingguon ipaingat kita pasal sonahalo sa sitong ni hita marpangarapan apa mangalo-alo paroh ni Tuhan Yesus na paduhalihon roh huduniaon na parlobe sahali marhitehon ni buku Maleaki bindu tolu ayat sadaon ipatakas hubata. Ongga do pengalaman ni bangsa Israel bani panorang Icia. Ipasingat hata ni nebata bangsa ai. Pasal pardusaon ni sidea nadop manlojai nebata. Gabisa da sukun-sukun bani bangsa ai ma. Marhitihon ni ahado boy bangsa ai. Manlojai nebata. Tanpa sadar sa sitong ni bangsa Israel bani panorang Icia. Marhitihon ni sukun-sukun ni ai. Doma maparnalang nebata. Natotu bani panorang jamanon pehumani rado idah kita. Sonaha tongon perkembangan ni parugamaon. Rosi perkembangan ni hitongah-tongah ni parguluhanta si ganupari. Ratene ididah kita bahasa roh bueni do marbagal atau pecongjong gareja jana roh bueni do humani halak na roh marminggu sona ege ho partupuan ni halak na persaya tapi getitu mangdo humani anggo ipardiate hita ibagas perguluhanta si ganupari buedo humani halak nama parnalang nebata ibagas parguluhan ni marhitihon ni ahamaay marhitihon ni nalang ihargahon tene hasitongan ni hata ni nebata ay maase lang marosuh nebata ibagas paroh ni napadua halihon nalaho manghumi dunia on marhitihon ni uhuman najangin janah marhitehon ni upah malas nihur ay mahaluahon haguluhan si sadoka ni dokahni marhitehon ni Maleaki bindu tolu ayat sadaon
iberene batado hape panotap hubata. Bahasa bani parohni Tuhan Yesus na padulihon. Isuruh do suruhanni na parlobe laho pasirsirhon dalan hubani Tuhan Yesus. Totu menamar tujuan maai Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Namararti doai bahasa iberene batado panorang, iberene batado kesempatan hubata, lase itanda hita dalan ni penasirsir ni nebata hubata. Ay maase maningon dalan na do na maningon si pilihonta. Porini petongon ibagas parguluhan taon, marbagi-bagi dalan na ipasirsir ni dunia on hubata. Ase marhasonangan hita, ase marhatuahon hita, tapi sa sitong ni hatuahonta malas ni hurta pakon haluahonta aima anggo mardalan mahita bani dalan na pinasirsir ni juak-juak ni nebata marhitehon ni aha marhitehon ni hata ni nebata. Ase sanggah mardalan jana manggulu ibagas hata ni nebata na mararti doai hita do mamamilih jana mardalan ibagas dalan na pinasirsir ni nebata ubata. Napadua kon maningon do takka subata. Bahasa paroni Tuhan Yesus napadua halihon songon panak koborngin jana sopong do langadong naboi managam atigan paroh ni ai maase Bapa inang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus halani sopong do paroh ni Tuhan Yesus na padualihon ibagas parguluhan taon ro ia hutongah-tongah ni parguluhan ta maningon do hapene totahap ganu pari ganu panorang sirsir do hita mangalo-alo paroh ni ai ibagas parguluhan taon jana porini PHP ini pindah-pindah kita ia sendiri do naroh laho marayak kita pardete hita sonai mahapeni bagal ni porlu ni uhur ni nebata makaholongi hita sedo hapeni hita naroh marayak ia tapi nebatado naroh laho marayak hita aima ase sombuh si holta aima ase gabe jupah matongon malum ma hurta ibaga sihol ni hurta bani napai mai mahon nebata hadir i tongah-tongah ni parguluhan ta si ganu pari ase marhasoman nebata mahita ibagas nalaho mangalo-alo paroh ni Tuhan Yesus na padelihon ibagas guguh na kumbani tondu na pasing matongon hita mandalani guluhta si ganu pari ase tetap marguguh kita makorjahon horjatta si ganu pari jana tetap marguguh kita ibagas nalaho maparayak harosuh ni nebata ibagas parguluhan ta si ganu pari ay maase napatuluhon maningon pakkedo hita tetap ibagas parguluhan ta si ganu pari laho manangi-nangi laho mapardiate hata ni suruhan ni nebata naroh pagol-pagol pakon hita pasingat-singat kon hita ase tetap mardalan hita ibagas dalan napi nasirsir ni suruhan ni nebata ibagas parguluhan taon ase porini pesipata songon nama holdo yarusi hita hata ni nebata na sinuruhkon ni si horjahononta ibagas parguluhan ta si ganu pari maningon tengerdo hurta marhitehon ni gugu apa pangrupion ni tondu na pasing ijaido Bapa inang boy yarusi hita hata ni nebata ijaido boy tarhorjahon hita parentah ni nebata jana ijaido boy tardalani hita dalan na pinasirsir ni nebata ubata ase marhatuahon hita ay maase ibagas parguluhan ta si ganu pari
maningon rapakon Tuhanindu hita ase marhamonangan hita jana ase tetap marhatuakon hita mandalani guluhta das kubani ari simagirain. Amen. Martonggo mahita. Malas tumang uhur nami Bapa. Marhitihon ni hatamu. Nado patotapkon uhur apa pikiran nami. Ase ibagas na mga lalo paroh ni anakmu Tuhan Yesus na paduhalihon rohu dunia on. Maningon do hape parlobe jaloon nami suruhanmu. Napasirsirhon dalan asibuy hanami pajupah pakon ham. Ibaga satuahon apa malas nihur na manongtongin. Ase Bapa patakas jana pajonam hamma tongtong hatamuin. Ase ibagas torang ni hatamuin hanami huma mandalani goluh nami si ganupari. Tarpuji maham Tuhan. Ibagas sa ganjang ni riyon pe hamma huma na pasisirhon bohal pardagingon pakon partunduyon ban nami. Terlebih maay ase tetap ibagas malas niur hanami manjalohon parrohmu tondok itongah-tongah ni parguluhan nami. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata bapa. Apa persoran itu ni napasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo bata ganupan bapa inang nelongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, jana rapakon Tuhan Yesus mahita mandalani goluhta sa ganjang nereon. Shalom.